在居港市水月宫观音庙，12位法师庄严主持乌兰巴那庆典，作为1年1度的重要宗教活动。这次庆典成为三教信众的重要精神时刻，大家全程祈愿，祈求全年平安顺遂，财运亨通。在水月宫，12位法师虔诚地举行了乌兰巴那庆典祈福法会。这一乌兰巴那庆典1年1度，对三教信众而言是重要时刻，用以祈求全年平安、财运顺遂与安宁。法师代表哈伦表示，乌兰巴那庆典的系列活动从前一晚就已开始。2025年9月5日星期五晚上8点，点亮了圣灯，象征着乌兰巴那庆典祈福大门的开启，并持续至高潮之夜。随后在9月6日晚上11点举行了归往神像的仪式，作为信众祈愿与祝福传递至天界的象征。这一时刻被视为整个祭祀系列的高潮。Perayaan Ulan Bana, di mana perayaan itu dimulai dari kemarin malam jam 8, di mana kita ada menyalakan pelita. Pelita mulai dilakukan pelaksanaan perayaan Ulan Bana, kemudian dilanjutkan dari pagi tadi, dan puncaknya tadi kita lihat jam 11.10 kita ada pembakaran patung Taisenya, menunjukkan bahwa acara ini sudah selesai. Jadi rangkai kegiatan sudah dari semalam. Ada harapan nggak kok untuk acara Ulan Bana ritual ini? Ya, harapan kita tentunya kita berharap tahun ini lebih bagus dari kemarin ya. Kita berharap. 哈伦补充说，今年的庆典比去年更加隆重。他也希望在这场活动之后，一切能够平安顺利到年末，万事顺心，财源广进。Muhammad Aidil, PAL TV。